INP Mizo channel chung kwate inodam tlang hlomem kansol reita a lungaleng man viawnia tunchuma chuan India twal chung boruak atangin bul kanchan anga international news chi sang kan ngai thletel buk donia Modi sawrkar hlawhchhamna RBI in cheng sang ni ti botum thu hian bul han chanila November ni riat kumsang ni som paruk zandar riat khan Prime Minister Narendra Modi chuan cheng sang khat le cheng zanga not nu kir ani tur thu apuang thut maya India mipui kan buai phili na sahle ani kha kan demonetization khan thil tumpali anei thu Modi sarkar khan apuanga chungte chu pakhatna chuan Pakistanin helpol te sum le paya atan pui thei to lo nan panina chuan poisa not lem siam ti bawani theinan pathumna chuan poisa thiang hlim lo black money bonan le corruption donan ani khati hunlaya Congress Vice President Rahul Gandhi chuan Narendra Modi chu nataka soi selin poisa not nilovin Prime Minister zok ani thak ngai atia tin Modi khan achiante Gujarat sumdong te timayang cheng zanga le cheng sang khat not ti hlum tu chungchang kha alo shillok vek ni in Rahul Gandhi chuan asoibok BJP sarkarin demonetization akal pui chan kha kan soitak point pali ti hlotlin an tumwang ni in alang tatlat lo achan chu pakhat ma hlotling lova Congress party le an shwai tu te sum phum bautum na mai ni in alang nimin me ni som pakwa zirtop ni khan Reserve Bank of India RBI chuan thu chu asiamin India mi pui te chu cheng sang ni not banka deposit emo poisa not danga thleng vek turin asha tir le tarup mai Modi sarkar hian demonetization hi politics in beina man ruwa a amang ti achiang hle RBI chuan bank le financial institution te hna shat tirna asiam boka kumin September ni somthum thleng cheng sang ni not deposit le thleng theina hun asiama chuti rualin bank te chu cheng sang ni not pechuak to lo turin ashat tir bok Aam Aadmi Party shwai tu Saurabh Bharwach chuan ti hian asoya cheng sang ni not ti chwa le laklet demonetization ngai to na zong hi Modi atanga chuak vek ani Indian economy in achiat puizia hi soisen ani lo ati Congress General Secretary in charge Jairam Ramesh chuan ti hian asoive thunga kong engkima intifing tak thilti vek ani chupa ngai dan chuan kan ti photanga merit le demerit chu kan langai to donia ti angvel ani a kumsa ni som paruk a anti chwa chu manna omlovin asiam le donta ani ati Congress shwai tu Pawan Khera po tongchhuakin kumsang ni som paruk November ni riata India mipui ramhuai angmaya roktu chuan India ram arun le donta ani ati cheng sang ni not om zong zinga 89% chu March sang ni som pasari malama siam ni in kumli kumnga vel man thei tura ngai ani a man thei hun azo chep to ni in RBI chuan asoya Modi sarkar thil ti diklau hlia khu tuma anin soimam na mai ni in alang achan chu cheng zanga zahni zale poisa not dangte po manzui zel ani don thawa ma se siam ma saho te kha loda let ru anti der silo BJP sarkar huna poisa not siam thar te hi atlo lo riau maya not ma sa te atluk lo hle cheng sang ni not an print zong hi crore nuai rukle point pasari pathum ani a kumsang ni som pakwa nulama print a om to lo heng zinga atam zok 89% lai chu bank lama omin March ni somtum pakhat data ang chuan mipui kuta 10.8% chau a om to a RBI thu chwa hian mi tam zok chu atibuai phadon lo poisa not print man hi atam ang reng viau maya India poisa not thar Prime Minister Narendra Modi court ronga print poisa not thar cheng zahni print man hi
cheng ni le poisa som kwa pathum ani a cheng zanga hi cheng ni le poisa som kwa pali a print ni in cheng sang ni not print man hi cheng thum le poisa som nga pali ani tichuan heng cheng sang ni not hi crore nuai ruk point pasari pathum a om chuan a print man ringot po hi crore som ni pathum point pariat lek vel ani dona heng zong zong hi om zanei lova da to mai tur ani tichuan poisa not lui cheng sang khat le cheng zanga print na man te nen chuan demonetization wanga modi sarkarin om zanei lova sum a khoral hi atam hle don until tum palizinga pakhat po a hlo tling ta silova chaiwala a han prime minister chu Indian economy a buai nuai mai ani ole tuna chuan international news lam kan ngai thlawele thung don anga Zelensky in Saudi Arabia atlo Japan rama G7 submit a tel atum thu kha kan ngai thladon ani me ni som pakwa nimin zirtop ni khan Ukrainian President Vladimir Zelensky chuan Saudi Arabia atlo a Arab League submit a atela Arab ram member zinga Syria chuan walau takin Russia in Ukraine arun na hi atlopa Arab League member dangte po chuan Moscow ne na in leichin na nei andu ve reng thawa chuwangin Zelensky chuan Arab League samita Arab ram te chu Russia diklo na hu du lawa apua Arab shwai tu ten anmit antidel lui tlat ani ati Arab League summit thleng tu ram Saudi Arabia hian Russia le Ukraine hi atu ve po ahnol du lawa United Nations resolution angin Ukraine ram achanga Russia sipaite in thiar chuak tura rotna chu apoma tin Ukraine tan US dollar million zali humanitarian aid UN in apek tumpo athopa chuti lain Russia chunga shemna sanction lekko ero adu lo thung Saudi lalpa Mohammed bin Salman chuan Moscow le Kiev in biakna an nei nan malak chunzom atum thu apuang Syrian President Bashar al-Assad chuan Arab ram tetan hun poimo tak in herchwa thu asaya ramdang te in rol buai ngai lovin kan ma hun tura thuthluk na kan siam theyani ati Zelensky chuan Iran po adem telboka ma se Iran hi Arab League member ani velova omzia om melo Arab League member te chu Egypt, Syria, Lebanon, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Yemen, Libya, Sudan, Tunisia, Morocco, Kuwait, Algeria, Bahrain, Oman, Qatar, UAE, Mauritius, Somalia, Palestine, Djibouti le Comoros te ani Ukrainian President hian Japan rama G7 summit asim le dona pathian ni khian Hiroshima athlen beisei ani nimin khan G7 ram te chuan Russia dem na thu an chak chuak le boka ama ero chu athok na mel lo hle G7 ram te chu US, UK, France, Italy, German, Canada le Japan anni a kumin hian Australia le India tiamin ram pariat lai samita tel turin an sop nge Russian invasion nu'a Zelensky zin hlatber chum ani dona anun na tan po ader thon ve na lai a oma ame ero chu Russia adaw ne theinan G7 summit aya summit poimo hi a to kherlawang tunai khan Zelensky chuan Italy, German, France le United Kingdom te alautlo masa a Ralthuam chanpuina adila ame ero chu vo in thlengin an la pele lo Japan ram ahan thlenganga Japanese Prime Minister Fumio Kishida le India Prime Minister Narendra Modi te ahmu anga Ralthuam adil chwa arin omviau lo ame ero chu G7 ram ang chuan kutruaka alet le an phaldon lova aram mi puiten dingli hlipin an thira engimot tak chu ahon nge han be se pui phot mei te ang Japan hian Ukraine mi pui akhongai viawa
ama ero chu an dan ding lai angin Ralthuam hlawhom an pe theilawa chu wangin voin thlengin Japan hian non-lethal weapons bak a pe theilo soito angin nimin khan Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan G7 palaite alom luta G7 summit nikhat na chu Russia dem na le Indo na ti top dan tur soiho nan an manga British Prime Minister Rishi Sunak chuan Russian diamond industry baka politician sumdong hausa le company te sanction siambel atum thu asoi White House Press Secretary Karine Pierre chuan Quad Summit po Hiroshima khopuya voin me ni somni hian nei ani tur thu asoi changta President Joe Biden khan US sumle Biden hun chungchang in biak na wangin Australia trip a cancel ta chu wangin Rahman nok angin Sydney khopuya Quad Summit chu thul ani a Quad member palizing a pani US le Japan hi G7 member ani a India le Australia po hi kumina G7 summit atelve tur som ani boka chu wangin voin hian Quad ramten summit an nei ve don bok ani Quad official te chuan China thilti chanet nan Quad hian ma alalo anti takna in China ipna na din ani ve shimshima China po in Quad le G7 hi ado ve hle hetia Quad le G7 summit a tur hi China po in a en liam mai big lawa me ni som pariat khan Central Asia ramtenen Beijing a summit an lo nei ve boka China hian Asia ram hi thunun 5 vek atum tak meu mai ole khatizom kha ngai thak the te chu ani le ta a ato thenga min ngai thak sak tu te zong zong chunga lom thu kan soi le e